Beli PIW, yang supaya P siya kani ka amen faithful and true channel. But sa sisin siya kani ka didake dan ka jihikai jong ki kat ar ngut ki apostol. Hakatayo baladep ngilai ia kalanong kabanikong. Matakas ngi na kalanong kabanikong haduk kalanong kapasaw. But nyindang don sa si tayo ban pendep ya kene ka didake. But ya kene ka didake la sim na kuwe ka tup jinto ka pakerteng faith of the early fathers. Kumut kejinget jong ki kpa balang ki paningkong. Aba ngiong kpa balang ka pamut ki day ki bishop ki balahir pateng na ki apostol ki santuan ki jong Jisu. Pat kumtai kini ki bishop ki ai pateng ya kani kumba laong ki pabalang ai pateng ya kani ke bor apostol da ka baki bukti da kata ka ba yung kejing penkentang lendo bat kejing penkentang bishop baru kejing sim smai kejing sim ya ke office unong sarai bahkli du jong kabalang salonsar kata pa bakui kini ki ai pateng la pateng. Ki hakani ka asngi ni pet ya kini kilenong tiba ni dangsa ya kiba ngila ino ka kelas tayo ke bal adep. Pat hamanta kasi kalenong kebaning kong kaong kumni. Ka hukum ke baar jong ka jing hikai. Paragraf baar jong kini kaong hin om penyap hin om klim hin om krop pen bit le sang ya ki kena senrang pin om le auria ne pin om yahap kurim pin om tu pin om le bertong ne kan ne le bajikor pin om kle dawai penyap bit parang kiong potion pin om penyap kun haka kepo ne penyap kelung Maria Depka ka balai pin om ikwa yak ki jong pramarjan pin om smai lamler pin om le pin om yang saki lamler ya pramarjan pin om kren snew pin om le kebapen snew yak kiwe ikini kiba nila ban siamru ha ka bible ngen page na ka way ka dekot bible kitab exodus kalanong ka arpo long ka arpo dekot khatlai du khanyo kani ka badai capang ki sipo hukum ni kalanong ka arpo jong kitab exodus ka khatlai du khanyo ka ongkum no pin om penyap pin om klim pin om tu pin om sakilam leri lo paramarjan pinami kwa ya ke ying opera marjan jong pi pinami kwa ya tengah opera marjan jong pi neu syakri jong u ne ka syakri jong u ne ya omasidap jong u ne ya kakada jong u ne ya ki kabadai ke jong opera marjan jong pi kumjuru ne kadon ha kitab Deuteronomy kalong kepesan kitab Deuteronomy kalong kepesan khat-khatnya od arpuai ini ki ya kaju pinam penyap, pinam kelim, pinam tu, pinam yang sekilam ler persa ia lau para marjan demi kuat kata yang tengah para marjan jupi pinam kuat ya kai ying para marjan jupi ya kaleng khai jung u ne yau syakri ne ka syakri jung u yau masih ne ka kada jung u ne ya kano kepada ke jung para marjan jung pi gospel ku Matius ru iya kane in page ya kane gospel ku Matius ru kalau nong kepesan dekat lai pulai long pesan dekat lai pulai ke ong kumne pi layak sengau bala ong ru hakiri hendai wat semai thala itu pendep ia kata keba pila semai how try angta akal long kepakat hendai jong kene ke gospel ni hang neru long kat hendai ke dekat kepakat pra keba ong kumne dihukum ayu ulakili
Ujisu lo pai tin wat penyap, wat kelim, wat tu, wat syukor. Kini ba, kini ki apostol ke liat sengau nak ki jingkai jung Jisu, entah ki ai ki bu kini jingkai. Entah penting, ka dukan ka pasau jung kene ke lenong. Pin omlong ki ba ar sertap jingmut ne uthlit bandon uthlit bathok. Na ba uthlit thok udai ujin riam jong ke jingyap. Ini lak bersiam na kitab Hawar. Yang pula na kitab Hawar, kalau nong keba arpuai de kandriu. Kitab Hawar, kalau nong keba arpuai ke dekat keba handriu. Kekeren sapang kane keba ini ki kat arngut kilahikai. Kajing yok spa da utelit bathok, kalau tang kajen hau tedem keba jak lengai, berkajen riam jong kajing yap. Paragraf berbuat Kaktian jong pi kam day ban syukor lemne ban long lili pen pen. Henry pi day ban pendep ia kakam ba pilak keren. Keban riu pin omlong ki balalot lemne ki ba dawa pisai jubor extortionist. Lemne ki ba arsap hipokrit. Lemne ki ba pensniu ya kiwe balong malicious. Lemne ki ba serong banong proud. Pin om selas niu persyak kebanyaw. Pin om isi ya uno brew. Henry ya ki kato kane pin dumok. Ya kato kane pin duwailem. But ya kato kane pin it palat ban ya kamensim kebadon hapo ijong pi. Nata kalenong iway B. Pimday ban pinmi jing ya pait. Ya parikyong skism. Hendrai penban pinwanra jing ya suk hapedeng kitu kibaya persyak. Bishar hok wat nompek ya kekerdan long brew ya kitu kiba pi bishar. Hakba pi penbek ya ke jinglek bakal jongki. Paneru ngilak penpek na kitab Deuteronomy. Impet na kitab Deuteronomy kelong kebaningkong. Khat riu bat khat niau. Deuteronomy kelong kebaningkong. Kat khat riu bat khat niau. Impule ya kene. Ngapule namarba ngidon kam ban snutu uru ya kene karkom hikai jong kini ki apostol. Deuteronomy kelong kebaningkong kat khat riu bat khat niau. Hakajuk kapor ngalah hukum ya kinong bisar jong pi. Terus ngap ya ki mamlah pedeng sihen men si para. Pato bisar hok hapedeng ubreu perupara jong u. Umender ubasyong pasak bat u. Himdei ban syak siliang hagajing bisar. Hidei ban sengap ia ubarit bari ubakrau kumju. Himdei ban sengau ting ya kakmat ubreu. Namar kajing bisar kadei kejong blei. Ya kakenjam mamla kaba pisem jing tuan ra ya ka sanga pangan sasngap hi manga ya kata. Kene kemudian haka kita Deuteronomy kelong kebaningkong berkhan riu berkhan niau. Juru kebai sri mekene ka kitab Hawar nong keba life way dekat keba kendai. Wat nom don ar jingmut. Ya ke la ke ka long ne kanom long. Wat nom don ar jingmut. Akan ni ka long ni ka nom long. Banon kum kata kerkom berkat. Pin om i no ia ki hukum jong utrai. Henry pin rake, pin sumar, ya kaba pilayok pediang. Klem dapen tam, lemne penduna naki. Kumbadon haka ni kitab Deuteronomy kelong terobasau, dekat kebaar ong kumne. Himdei ben pentam wat si kentin nak hukum jonga ne penduna naka nang wa pindu bla ban reke ye hukum utrai ublei jong pi tik kumba ngala bujai ya pi. Nang ta pla ya kiringkang lene ki pop jong pi ha kabalang. Pla ya ki rengkang jong pi
ha kapalang. Ikani ngensim na kitab sirak kalnong kepasau kedekot keba arpun riu. Wat le rain ban plai ya lagi pap. Bat wat persang ban pensange ya kalat-lat. Ngidei ban wong kumno wat le rain ban plai ya lagi pap. Ngidei ban plai lagi pap. Bat pimdei ban lech sa kejing duai jong pi rengkat ban kejing etip lem ke pas new. Kemut rengkat bat kapop ke pidon. Kane kalong kalenti jong kejing in. Tak kalong ke pasau. Ha kebayadei bat ke baptisma. Ngapa ha kemen ke paraha kebayadei bat ke baptisma. Penbaptis kumne. Hadin anda laai jing hikai syua. Penbaptis hai kerteng ukpa, bat upun, bat umen sim bakui. Baik ini ya sengau ya kecing petak yang Jisu, hai kerspel kakum Matius dalam keba arhu pra dekat kebakat kendai. Ong penbaptis hai haka kebatut, haka baim, literal translation, haka baim, living water lah thok. Jadi kebamut ka kebatut. Di kejimut jong kene kalong ka hakawa penbaptis hakawa kebatut. Kawai pat ka kalong kabadon hakapung kabalak ban long kabas ai bat kabakam duna kejing long kuit. Kawai pat long da kaba syuthe lene syuwi ha ka ya utu badeban ai baptisma. Tata pimdon ka ka batui. Te penbaptis ha ka wepat ka Bat lada pimla ha ka ka badai tha. Te le da ka pas ai. Tata pimdon ya kini ru. Te ya ka lai sin. Halor ka klik. Ha ka kerteng ukpa. Padukun. Padumen sim bakui. Ini kau ujuk ke formula naga Matius arpu prakat kendai. Syua ke baptisma, to unong penbaptis, bat unong syak penbaptis, ken syak jing it. Kumjuru kiwei lada kila. Hukum ya ubadai ban syak penbaptis, ban syak jing it lupa, si sengi ne ar sengi syua. Unong penbaptis ru syak jing it, Unong syak penbaptis ru syak jengit, tamba ubah syak jengit, udai ban syak jengit, syua. Kamha, syua. Bikini kini, kibangi sim, yok nakanika didake. Pat apa, di pulih ya kani, pinsa syem ba, kiba lek hapok kabalang. Kabalang Katolik, kidai hik kumba lale, dan labatai, da kini ki kat arngot ki apostol umno ban penyai mentah kini ke bentah ke pakaduk bangidang sudah pakai dengan video ispangka baptisma ikumta kejing mentoi jong kejing pulei yakin kejing thok jong ki pa balang ki jongi ngi yo jing tip yak ke ba na basdang jong kapalang Kristan kilale na apa sedang juga balang Kristan kilale bat menta ru ka dang don bat hukum bat ya kiba ki kun kibala yo baptisma ki kun ki jong blei ki de ban but ya ki hukum nguru ba bangim de ban pen tam ne penduna ya ki bedona po ki hukum ya sam ya kini video ya kani ya series mau kini series ba don't come nalor bangi pule ya ka Bible nalor bangi ai na ka Bible kaneru kade ka we ka benta ka ba don't come bangin yo jing tip ya ka history jong kaniam Kristan ikomen ko para Kristen ong samlem se kiwe ru kin tip kitu tada kidei Katolik ni ki bom de Katolik ru kam lele sam mar yak ek bangi de ban tip ya ka
Ya ka jing sedang jong ke jing im Kristan men syua por padang sedang kelong kuno pat manta kadang yai kelong kuno pat mano na pedeng kita kipa khot ile Kristan kipa don ya kan ke jing peteng adu men syua hadu manta ke komen ko parang to yin ya wat ya la ka tenrai pai se ke tenrai tu ki bom don ha ka tenrai penong rim jong ke niam Kristan ngakot ngawer ya pi wan panyasno ban don ha kaju kataka lariti aka history jong kabalong hi Kristan nadu mensua hadu mentaru isgutu ngamut ayu wan wat pen yakidonut jong pi wat perkhat bunjai pi suwan labiang nakapantau jisu papinuan de ben wan nakapanta jongno wan nakapantau jisu kene ko jisu kwa padai nakene kadau jisu la duai ba kin ya long kawe tum ki kristan ni ben long tang kawe ken yam kristan de ben don bun ki ken hun bun ki denomination but i denomination kim yalong yarkat bat ka Catholic ke jinglong Catholic ka balang Catholic kamde ka denomination it is the only Christian religion di sekendu ta kata yowan wan